Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel loyi nomuntu of course ya hi ta hi khelo la hi Gagash loyi nga ta hi continue vele khe hi n'wi linka na Man Eggy tlhela hi n'wi linka na Elbon or Nelbon sweswiyani then from there ta hi khe hi hindza vele mi tlhela ka timhaka ta degree la hi nga of course hi nga ta hi hi swi linka na Man of War. Yeah, so in relation to Gagash mi nga ma hleketa previously 20 ta June hi fike hi endla video la yi suka kusuka man ri karhi a holova vele na Man Eggy na Elbon timhaka to of course va n'wi chingerini hikuva a nghenile ka challenge leyi ya Hagias and stuff like that. Aye, kokwani Gagash la. However, mhaka leyi helelangi la because i tlhela ndlana the live from there laha of course hi nga fika hi twa hi vula a fika vula leswi in relation to Man Eggy. Mama Eggy ni mfake bloko ani maka ngopfu ya ku yini ani nga lokota ngopfu mara ni mfake bloko. The reason why I did that it's for my peace. Swantswa misala mtsala swin'wana switsala mi swin'wana swin'wana it's fine. Ni mfake block I look lwini I'm not fighting you but ni avoid swo tala ngopfu. Ni avoid ku ri mindzuku va ri ncini ni avoid swa ku kuma mindzuku ntwanga ku mihlamula mina mavo so I cannot be fighting people always so ndlela ku ni nga swi voni amusala mtsala yini na yini a nge vi na mhaka na swona cause ni tiva ku mina weta nga ri ku vona nini so that's why ni mfake block hi mhaka sweswo ni va fake block Mama Eggy and lwina vona but ni va fake block that's it and for my peace I don't want problems. That's why me vanhu vo tala loko no twinga ku mina I kuma faka block for peace ya mina no mhaka swo tala vutomi byi ya mahlweni loko ti nga kotani a swi na probleme ziya khala vutomi byi mahlweni. Ya as of hayi update ya nyimpi ya kona yaleyo hi nga ku technical speaking beef nga yi herini in other words loko se yi blockini Man Eggy na yona vele ka liya beef a yi nga na power ya swona loko hi fike hi vulavula ntiyiso. I've been monitoring a page no vula ku like a yi zangi ku va yi responda in a way loko hi twa ku ri munhu wa ti-live a ni expect ku yi nga endla live so but I've been checking her account a wa zangi ku responda swilo like directly so handle ka xinani xivideo ni lexi a yi fike yi posta la yi nga fika komisa ku hi mina ni kha ni lwisa vanhu va ti-degree na vanhu vo pfumala degree a yi posta xivideo ni lexi ntsena and stuff like that other than that ku ha swin'wana nga swi posta komisa ku a ku ri ku hiseni a ku ri ku hiseni a yi nga ri simple nyimpi leyi and stuff like that so update yaleyo hayi va bloka lanini and stuff like that so mhaka ya Elbon a yi nga za hela i tlhe stile a hisiwa kambe Gagash ka live a hi twini ku i te yini we xikombo ni phameli i nga yimi ku ni phamela vanhu lava va se va teletele van'wana va ta hi swilo swin'wana swa ku van'wana va hi byela va lwa na hi ti-degree van'wana va lwa hi swilo leswi na Elbon mhaka wa yi chaya a yi ni khomangi kahle do ita ku ani vulanga vito ra munhu but why se loko ku ri ku a wu vulanga vito ra munhu mara a wu vulavula hi mina I'm part of it mhaka ku ri a vuton'wini that thing a swi ri ka pastor a ku ri na challenge lele lero you replying mhaka ya challenge ya pastor se nga mhaka kona in overall a va ba hinkwavo post leyi a va ba hinkwavo so sisi na hi Gagash wela kona yeah it's reasonable for him to respond. Kumbe ini nikatavuswa ni not myself woni nikatavuswa ani not myself baba sada bala uswa myself swa bafana baba usati bala mali abo jima ringana the great Kali abala usona baba sati batilavela swo shapa just know that can do anything build I wanna to myself ta koti abala usona baba sati batilavela swo shapa italavela what at level and I need to myself tell myself ta Dubai and I need mafura la man that's why I look focusing ku laveka hi mali mali va ta ntsika phela loko no ka ni nga tirha sweswo ta ntsika laveka mali sweswo azimfamba mi himbelana siya khala ladies and gentlemen go
Swo hi swona in overall so as vele se hi transition ya ka GP the Caterpillar Man of War hi ngo hetelela hi rimaka le Gaga xa nga hi kombisa even then vele hi kota ku ze hi vheta hi ya ka GP the Caterpillar Man of War ku ti-video ta vona ti ri karhi ti ri related and stuff like that. Ni vona un'wana a ku ri hi ku degree ku nchumu wa hi nga tshikisi n'wana xikolo n'wana mi hi nghena ku eka swa xikolo loko ku ri kumbe xikolo a xi ni tirhela n'wana mi hi nghena ku it's me it's my kids me it's me kids you can do better you can do better hi ku hleketa that's stupidity wa highest level n'wana wa mina n'wana i nghena kwini ku a hi yena a hi yena mina. And I never said ku xikolo xi laveki but ni nga tshikileli vanhu hi mhaka ku ri na maseve va lawa va le ku tiphineni swinene va rhandziwa hi all over mara va ri hava degree mara va rhandziwa all over and a hi ri mi nga yi xikolweni yana ni xikolweni mara xikolo xi nge tirheli munhu un'wana na un'wanyana and a swi vuli ku loko i ri na degree don't isolate yourself i vona nga ku we maybe ku engitla hi tibuku i tiposition na kun'wanyana hina van'wani kota ku resina better than munhu loyi a nga nghena xikolo even the English ya swi kota ku lala English ya ku tlula munhu loyi a nga nghena xikolo it's normal. Kuna vutlhari bya ntumbuluko kuna vutlhari byo xava it's two different things. Mano hi gogo ximusi i nghenini xikolo o ka nga yi kumangi degree but i nghenini a na i nghenini high school a heta tlhela a venda so his statement is a bit it's a bit of a lies to some extent ku a yina xikolo o ka nga yi kumangi degree but a yina and stuff like that hi ngo vheta hi move vele ya ka mena ufona ya kha nyika mavonelo yena in relation to mhaka leya ti-degree tukulu va gwembela dzavani lavo chava ku tsongola swa van'wanyana na mlosa rixaka ra mina na mi kombela hikokwalaho ka kona more especially ti-influencers n'we mi nga na ti-followers ta ku tala kumbe n'we loko mi endlaka swo endla swi fikelela ka vanhu va ku tala hi nkarhi wutsongo let's not promote ku ri education a yi na nkoka let's not promote ku ri degree a yi na nkoka please let's not do that. Let's encourage youth encourage vantshwa hi va kondleteleni leswaku va ya eswikolweni. Kana video leyi a yi fiki eka Hagiyazi vu swona kahle hi yona loko ni kha ni yingisela ti-vision street nharhu hi yona ni nga yi twa ku ri that video was so negative koko vhele eHagiyazi but I've listened to it a yi ri so negative towards vanhu lava nga na degree in general a ni yi twini guys video leyo maybe kumbe xa a yo kwata hi nga swi teka tani but was so negative and vanhu ni twini a va swi vonangi so vo tala yeah let's go. There is people who have degrees vo ka va nga ri ku tirheni and there is people who have degrees va nga ku tirheni kahle and there is people who doesn't even have degrees va nga ku tirheni kahle hikwalaho ka nkateko and there is people who doesn't have degrees vo ka va nga ri ku tirheni vo ka va nga ri na nkateko so rixaka ra ka hina na mi kombela hinkwako laha mi nga kona na mi rhandza ni kombela mi xi teka kahle ene mi nga kwati dyondzo i xitlhangu xa vutomi. I'm not educated but I won't promote ku ri vantshwa va nga yi xikolweni kumbe nga tekeli education kumbe dyondzo enhlokweni hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho. Let's encourage our children ku pfumaleka ka mintirho swi nga endli leswaku hi komba lava nga na ti-degree kumbe lava nga na magawini leswaku leswi va nga na swona kumbe va nga swi dyondzela a swi le ku va tirheleni. Hina van'wanyana hi lo va na nkateko I'm not educated ni nga va ni ri na timovha ni nga va ni tirha kahle mara I won't encourage vantshwa leswaku va nga yi xikolweni. Hayi you are man of war but on top of that now va lava ti-degree loko munhu a na degree a nga languteli vanhu on ahansi the same way leswi hi nga swi vona vo Nele Bona va kha va swi endla na vo Eggy Mabethe na vo tala va swi tele swinene na tiloyara ni ti voneni kwalaha tin'wana loyara yo duma ni yi voni na yona yi nga associated na nqambi yikulu ni yi voni na yi kha yi posta hi swilo swo fana na sweswo so ya ku nga langutiwi van'wana ehansi hi leswi ni nga against swona but ni nga swi vula tano dyondzo i xitlhangu xa vutomi. Mina loko a ni nga yangi xikolweni a ni lo huma ka standard B nkarhi wun'wanyana a ni nga ta swi kota na ku hlaya a ni nga ta swi kota na ku tsala nkarhi wun'wanyana a ni nga ta swi kota swa ku fana sweswo kambe nkateko lowu ni nga va na wona ni ve na wona mina kambe swi nga endleka un'wanyana a nga vangi na wona kumbe a nga ri na wona wo ka nga dyondzangiki a nga lo tshama ene laha a nga ku hleketeni ka ku loko a ni lo dyondza a ni ta va ni ri yini sweswi kambe ni ri ka hinkwenu ti-influence ta ka Gaza hinkwenu n'wina mi nga humelela va ka Gaza mo ka mi nga ri na ti-degree na magawini ni kombela leswaku hi nga encourage hi nga kondleteli
vantshwa ku va nga yi exikolweni. Ya hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.